no ne ayatie no se mampanyi na adanko akufu ado woni nipa wodi kan a wobedi kan awone de kane osofo bi a watete ne ba amananya emfie dumiensa mate ni bi akwakoto no mo na masabre ya ye kasa yi ne ho akwakodia posifo ensem again ni lesbian won sansam wa sebre de ya twene dawre ewo magana mu ayi nananom ayemfo bi nso de omo ho agim na wo mo se wo mo sere mampanyi pa wo mra monten so mekasa na ye nso ye hunu magana ye gina bre wo mu ewukwa nungwa aye kromotu junior high school suku ni ba ku teacher ni atwena so wakofre ne gang amia ba bru teacher ni pa okuani bi adade ne yonko ene na kwafuom wo mu kokodru yi a wafa no yonko achi akwakotwetwa no ase tutufom ede no wahye ho asem we asi ewo ho poponi mu afofro bi eka ho ene de baba so mo sepram to breka se bo ye ka mo saka se bo vitamin ekutie mu ayede ebramo vitamin ko se eyaduane ankasa ewia bo wo pa no di abetumi de pa no aboso uwia na adi nsu eguso enu ano no ede a ene vitamin kina mekan fo dia ma vitamin ke dia wasa ba tan bi anya bi wo fie sansa mo fra no pe ya hyeda ye ne soronko ankoda ne no mu a wo madwene mu bie wo mu nini efe akoda bi a won pa didie no wo sha ase de vitamin kan aduane ho ma no a ene ejai wo de yi vitamin keketo ne ba kwisi wo no aka cha ne se die aduane ne wie ne fa vitamin keka ho ententem so ane wadi ne ntem na wafa ne vitamin sansa vitamin ke no enkoda no epepa yo ma hudo ebre no a enti obi a enya ne taste ewom your vitamin choco vitamin champ energy enough vitamin banana fofrokra ye de Ghana yankase kwadu no ene ye de aye enti ede wo kodwa so a eye hwehwe vitamin kachi kwan wonsa ebeka ane na Hepa Plus eba mixture enso etayechi ebusuafo na wie ye kanfo Hepa Plus ediamon covid bremu a wonim se ye ni brepamu entidan da nyina wo sani padasani de ohwo apom de hu ye na aboawo emo apom de no sipidie sita se wo pedro beboa boost immune system no ebe kenya asrafo na wo ni paduam na akodi atia yade a eye Hepa Plus eba mixture eno na wo hia bottle no ye 10 Ghana cedis pe ba bibia ya ye to no kwa wonsa ebeka bi eboa won mo maye kase amana broso wo sa no yade bia ba mu wo da sori na honam atwetwen wo no Hepa Plus eboa etu ase ye sa de pavi ene plasma seba mixture aka ho de apa malaria fever dro no esa boa ma wotumi di kama anemia dro aba so bia ye ba yen wo de mon fra opendodo motu a number no ye 0542 778572 and 0542 807